ya sibe sesiqhubeka ke sibe sesiqhubeka la since sithole i-ratio yokuqala. I-ratio yesibili sithola ngalama side angapha. I-triangle yokuqala ilena, yabona ukuthi lena iyaphindeka. Sibe sithole nangayiphi le black, le shade ngoku-black. Futhi sizobatshela ukuthi njengoba manje for ukuthola leya ratio leyana sekumele sithole using ama-triangle amanye. So it's in triangle bani ARB and triangle ABT or ATB, yabo. Siyabatshela njenga previously ukuthi sikumaphi ama-triangle. Sesiyabhala ukuthi ke kwenzakalani ke lapho. Sesizothi i-area angithi yabona ukuthi i-base weight, ama-base weight ilawa angapha. Of course siqale kwa-right, sisebenzisa ama-base akwa-right hand side. Ama-base siwasebenzisa akwa-left hand side. Shuthi ke soqala ngayiphi, so determine ngani. Qala ngo-RB kuze ngo-BT. RB BT shuthi ezoba numerator ile RB triangle, area le triangle ephezulu. Shuthi sizothi i-area angithi divider, so wenza njani? Area of this triangle divide by area of this triangle. Khona kuzokwenza isense. Shuthi area of triangle ARB divide by area of triangle ATB kanje. Bese siyenza ukuthi ke ilingana nobani area la. Angithi bese senze njani? Si-constructe u-K wethu lapha yani. Area lapha kuzoba u-half base cause ingani kunelokhu njani. Kunale height lena yabo. I-height eza lapha kweni point yakabani ka-RB. Then ukusay i-common height futhi yale triangle lengapha. Yabo cause height yakhona ile. Then sothini ke half base multiply by height yethu K. Shuthi ke sothi is equal to 1/2 i-height of area of this triangle. Numerator nayo siyibhala numerator. Ukubani ke RB then multiply by ubani u-K okuyi height yakhona. Then sibuye nangapha 1/2 i-height i-base yakhona yabona ukuthi yipi BT multiply by height yethu i-height yakhona ilena. Ikhanda kanjeni i-height yakhona ile ngale. It's 1/2 multiply by BT multiply by height K. BT multiply by K, then kunani common vertex. Le reason yokuthi why area yethu sithi ikanje, i-area why beshare kahle i-base. Le reason yamselana lokuthi why beshare i-base ingoba ngithi i-common vertex bane common vertex lama triangle lengapha nalengapha they sharing i-common vertex oku A. Common vertex A kanti lawa amanye they share ubani AUB, yabona. That's ingakho senza kanje. Mase senza njani ke? Sesiya simplify la divide by la kusala bani RB over BT, yabo. Sesiwatholile ama ratio O2 ile ngapha nale ngapha nayi. Iphathi yokugcina ile yokuthi ke sikwenza kanjani ukuthi ama ratios wethu abe equal, yabona. Ama ratio abe equal. Ubheka kuphi ukuthi ukuze lezi zinto sithi seziyalingana sithole separate nje. Wesithi ziyalingana into ozoyibheka yini? Uzobheka la kuma numerator ithi khona ba, denominator khona ba, i-area le triangle le ne-area le triangle le. Ubheka ukuthi ngabe yafana yini? Lana i-triangle bani ARB nala ubani ARB. Shuthi okay ORA no RB cause bangaphatha ama numerator ayalingana cause vele lama area la nala ayalingana. Shuthi for them ukuthi lama area alingane, le triangle le area la fune masino meku triangle ABS nala kumele kubobani ABS. Shuthi inkinga ikuphi? Iku triangle ABS and triangle bani ATB ya ABT kuyafana. Ile triangle ile area la neyala. Shuthi area of
ne-triangle yala yiwo anenkinga angalingani. Sokwenza wona-ke njengamanje ukuthi they must be equal. Siyabheka ukuthi akuphi-ke lama-triangle ABS no-ABT. ABS nobani no-ABT. Moses asikunaka ilawa akulale triangle lelo lephansi lela ngaphansi. Ile triangle le nayiphi triangle nale triangle le. Kanti uma ubheka futhi lama-triangle akuphi ngoba ngithi kunento ethi lama-triangle angisakuphi between ama-parallel lines yabo noma between ama-parallel lines. Mangabe kunjalo-ke senza njani-ke? For maye between ama-parallel lines futhi ane-base efanayo ngithi nayi triangle masibheka i-base u-AB they share i-same base AB yabona. Then kanjalo nani futhi-ke enye efanayo i-height yakhona iyayishare cause mangabe siyikhanda sizoyi-constructor la angithi yabo from B to la yabo ukuthi into ekanje lo line lo uyalingana lo line la kanjalo nalo ola lona just ukukhombisa then i-height yethu siyikhanda kuphi siyikhanda la yabo bese sithi 90 degrees la i-height yethu nala sithi u-90 degrees. Mawubheka-ke ama-height wakhona i-length yakhona iyalingana. Le length le iyalingana le length nale kanjalo nale iyalingana wonke lama. Shuthi ama-height akhona for le triangle le if uthola i-area yakhona ine-base ewu-AB ine-height maku-7 units u-7 units. Kanjalo nale ine-height ewu-AB le triangle e-red ne-height futhi ubani ewu-7 units. Kanti futhi lama-triangle between same parallel lines. Okusho ukuthi-ke if kunjalo leyo nto leyo yo-3 if uyenzeka yonke kanjalo sibe sesithi ibe seyithi into yakwaMaths ithi ama-area lawo ma-triangle ayalingana. Only if lawo ma-triangle are between the same parallel lines sharing same base and the same height. Izinto eziwu-3 kusho ukuthi-ke has be between ama-same parallels therefore bayalingana lama-area lawo angithi bekusho ukuthi sisibone then shuthi sizobhala equal yabo. Then yini-ke reason siyasho ukuthi lama-area triangle le ne-triangle le are equal. Le reason ini the same base uyayinima u-AB uyi-same base kumabili ama-triangle. Then okwesibili yini-ke same parallel lines between same parallel lines lines uyawanima nawe yabo into sayiname ubani AB parallel to ST AB parallel to ST kade kuvele besinikezele kunje. Okugcina ukuthini-ke same height they share i-same height yabo i-length i-height yakhona iyalingana then that's why ama-area akhona alingana. Shuthi le area le nale iyalingana. Shuthi-ke kuma-denominator sekufana nokuthi kuyafana izinto ey'khona. Shuthi kule denominator masino-2 la nala sinobani sino-2 kanti numerator khona u-RB khona bani okay. Ku-numerator vele siyazi ukuthi ama-area akhona njani cause kuwo ARB kusakhomba i-triangle eyodwa ngithi triangle eyodwa shuthi vele u-RB usiyafana no-RA then sesivumelekile ukuthi-ke since lama triangle e-equal kusho ukuthi-ke therefore le ratio le nale ratio le iyalingana cause vele sesibaprovile la ukuthi bayalingana. Shuthi-ke therefore ubani RA okay divide by AS is equal to RB divide by uBT iba kanje. Lokho kulingana nani ne-area of this nale area of le yabo le part le ihambisana leyo nale part le bese kuthi le part le i-level ihambisana le part le. Mase kanjena-ke yabo seyiphumile nedebe idinga laphayana yokuthi-ke if there is a line which is parallel to one side of a triangle then that line it divided the two sides divide other two sides proportionally. Lama side angapha-ke ase-divide-ke proportionally.
njengokuthi u-RA over RA over AS is equal to RB over BT, yabo? Yes, nayi lento sesiyiprovile la. Yeah.